konje umuntu usazofa. Ayi mina angifuni ukufa kuyabhora nje, usulokhu ufile la ungazweka nini, usulokhu uthule la bengazakukhulumisa usubhorekile. Uthi uza kubona abangani bakho vele bekubalekela la bethi uyisipoki, ngisho ususho ukuthi imina uSiyanda, bebaleke la bexoshe bethi uyisipoki. Sebelokhu usebhokisini selokhu bekubuka la ebhokisini. Mina futhi angithandi abantu abazongibuka nginamahloni, mina angifuni abantu belokhu bengibuka. Selokhu bethi bayakufihla, lokhu bekugqibe emgodini la bengimboza beganga ngawo, bethi bayakufihla. Uthothi ubulawa abantu, bangazi bebengakufihli ngani ungakafi. Abantu bengakubulali sebezokufihla late uvele usufile, ngazi bakufihleani. Belokhu bethi bakusekhaya lakho lokugcina bekuqiba. Mina angifuni ikhaya elingaphansi, mina futhi ngifuna isitezi. Mina ukufa kuyabhora nje, selokhu bethi bawenzela umsebenzi la kodwa ufa ungasebenzi. Awazi bebengakwenzeli ngani umsebenzi usaphila khona uzokwazi ukusebenza nawe uyiphilise. Mina nje angikufuni ukufa kuyabhora. Ngithanda lokhu ngiyiphilela njalo nje, ngiyiphilela ngiyishele.